Ebajet long'isde poni da Etutub boy apara ni Canada balasa oraida duke nanu da districta ido da Ebajet long'isde omitai da ebe ebunida rautulo da ingara kini ayanga ona pol na de dolit mama de jasi tunga Richard Okirulo de re raban lo kansulo ng'isda ilipidi kansela sikere anyuni da ebe pote kesa ganga na peta no da itodolikin eja na kino tunga opone da la mane peke da anya na project da ngun lude bune district itodolikin otunga budget lo tutubuso lo arita 17,916,743 shillings. Kes polo boni be budget lo etutubita ikeda awanyuta ibe iriami tiboro district akere mamengwi ne jadi bwana nara council lo le podo aitak boro area Francis Akorikin lodera LOC5 district loko Kapelebyong ngesda ilipite ngare no koluda pugan anyuni da be todolo kinete kese jana kine otunga loda abei oraida chutlo ena kinetere ejana kinelo de ja pukoro toma omame de cham sana budget lo erailo ikiona kale dope billion karuje tutubite budget lo billion ntomona kanyape education department nse yangari billion ni kanyare ido ikapulu ipo erailo tusomali sa tacha mwalimu lo primary kala lo senior otupak ne department lo angaleu yangari billion ni wongono kala kotakany otupak ne department la koru so department lo irotin 1.3 billion sorry department lu chekwi kering semorete kwana kapun dauna donc ne budget ngon buni ko na ina kini technical teams anyu ne be to look ne take salu sunda ne budget ngon da buna ngali pike si Muhammad cha PI mama ito tole somailo soma on anyu ne be itonga le be tadu mundi kapun i programs nguni benefinga take si to ma kai be ito Sichie koto mo kansilan ngesda chuti muarte budget obala da ebe erailo budget lo iropito bon ido de jana kinelo da ipuda situnga ngesda mama tichepake mina dumun otupite rote ponelo da ikidio koto rika punlu budget lo tutuguso Ekaru lo erailo ido muna atubio ara jesaro na isirigi ni kwap ikamara no ikeda aina peta ningara kinete atekera no apol demuni yebe sirigini dolu ipu rai konne lo seta itachi ropito lo samaka ay ngara kini kesa lo site lailo laije kwangen otoma beit ni ke budget critical pour le jar sirigini dolu ipu era ropito akiro no e kamanara ke di project le mede to no couple tache solo idi shok kap no jasi narite ayala mane tunga na luiana keso kwa pengare no esanyo be jasi routine edukade kisa isomeroi so iwan singin we jasi actually milona kasa kanyare kan ido ja pese ne beta tachara kebol be salti milona kaisa kan no mame pre duku a tukoto kede gwena bawe kede fanishinga kere atyo kisho no Kapelebyong ipo ido ilangiri ande pare isirigini ngunu lo ejuka kita pugani nyo litodi ya pugana ejuka kina yi Kapelebyong iwanyo jo kapanati to routine emonara de pare enjo Kapelebyong ejaske de atyo kisho ne peta wuni no etoka de pare akironi kamnara ka di routine kironi kamnara ka da soman dolo jangale ukoni nyo emonara Kanuka TV is Martinopolo ko Kapelebyong district